possibilities. For channel 54 you go TV do ampara se adomdom na won saka with television ana emale pre wa bedem a na kire wa yedwum odegeta no nche scan pe ebusua menyim bebi a awo ehwe hini befi da water krade ana Cape Coast ha ana Accra osande are you free to go? Yes. Inti ye normal TV po ya ebusua normal TV po nka no ye boya onara se ewode da ena ono edemukra da masu go TV do aha awa ewo go TV do no so ebachin wo oye channel 54 medase channel 22 ye sentedo ne sento gas won the guitar boxing into no so ewodo a ebachin papa da mara so Facebook and pay ye kese oye live YouTube so or live na in the brother and the pa central focus yamina admara menye matchaba mamavi na and pay yerba bosom hu wo oye central focus do made matchaba mu wache wode mahenwa apono me yede yeda oba dase odache so yehu yedodo eja adechepa chehima yehu wi yatse no mo won kanya de no kire yin da do ho. Yes. Ankopon na adumara kwa obi na kan divine selection no kwa yensa kan bi mana payer ba yabosom eti ebushafo anapay ma momfa endase sonko yamfa ma oye edwumoku a waye ho ne pe ne ho na adawroma na anapa bia wo sahina asen ma yede center focus yede bra we de obehia da ye beda ho ase nti mo fa seda sonko yamfa ma oye Diesel gift shop o se tade na charge Diesel de we gbe na bo ato pedu interbet traffic light na so pe ho ne Diesel wo mo achede papa na da kache bisu wu na mpa oni odo na yankodan odo hwara otewo no mu ko na kaji achede ne bi ebusia yanko finger linking fast food and catering services edwumoku wo se ediban pa Oma ahomka na ediban pa so ida you feel good papa enti wo Ankafor school park junction do pe Ankafor fi Cape Coast Ankafor fi ya aha school park junction do da ho na finger linking fast food and catering services won so wo sha ne pe wo da ho wo de buso hinasen asena de biso nkoma NPA National Petroleum Authority o si use gas usana gas de o ya affordable bebe be fa bia ebeye bi use gas ne fie wo onya akono wadwuma ne yem odziba ne yaro aboboa mandama etum akono ne secondary school awunya no nkoja gas dem no be ya eja ndama e fast dama oye mofroma na obeda nada dama cooksa obe hu ne diban na ndama aya kama nti NPA asra sonko ne bi onko mfa mahono papa na ebusia anepei mamomfa munkranshasam momfa embro na yenhwe de yedzi hu nkomo oboye ya na da okwin rikan no kwando ayina na okwin na asame de positive thinking invokes more energy, more initiative, more happiness. Nata adwene papa ode ahoɔden bi na ɔde ba na owia wa maw dado na kanko sonko owia ɔde ɔyɛ enyigye so ɔde abro ɔyɛ nokwar ana ɔyɛ nokwar mama bi yeah, is it true that positive thinking or invokes ɔyɛ more energy, more initiative, more happiness? Enya ɔyɛ nokwar Sunday say wadwene pa
bibia eye bia okodo aha nti benya ene mu anyije na za ze suwenwa do poda peda ye no so Nyankopɔn na adom de wa adwene panti obobo ama wakodo nti wa adwene pa oye bibia eye bia okodo na anyije na so wa akoma mama nti oye de benya adwene pa wo za eye bia ho asarba oye pa de be yadupo eti ebusia anopei yen kwehye sama yedere mo yenyim bebi a awo wugina bi wo de ewo adwumam ana enye adwumam ewo asorum ewo kum ewo busuam enya adwene pa bibia eye no owie peye merika sei ibia ye obibi ma esusu no ho adwombo nda ndade eba pa no wankama mpemfo no waka eba pa no wankama enti merika sei ebobon wo pa da butu kwane bi na ayebonde etia onya akoro no ebusia de pe ye kamfa mo okun na samin osinya adwene pa nya adwene pa na nya adwene pa ono omomo ahokaka omomo ahoden na wa mo yin dado nti nya de madwene pa na ebokɔ yin nti ade pe yen motivation ho na yediresi na center focus ade pe inna ya brother mo yefi na imdo du brother bi asa yetesio idama ejanum enanum afarfo mekire fishing communities a owo yen kwade na wagana yina na inde CCC yakwahin bo community na yako na yekedi nkomo ahwe wona abrabo wona apoye na wona kankwa oboboa ma afolujuma no afane tampa efra ebusia inde yakwa ekwan ntinata Cape Coast Metropolitan Assembly fishing community kra no kwani ejuma wo ya anya apoye monye ejuma bi aka ho apoye memevi se ye ka kwana Minimekwan. Maka ye ejuma wo hoda. Wow. No 2020 registration, biometric registration. Na me ye registration officer. Wow. Aha, nti maka ye ejuma wo ho. Mezi ejuma wo be 6 days okro. Wow. Aha, nti minimekwan pa. Wow. Wow, nti enyimekwan ekwan wasam kakema nsa ne yakompa no. Nti dambe na makezi yakezi no wo na yekaye biometric registration no. Onda me registration officer ti na menye nkofo dzi nkomo. Wow. Ehwe queue no ma bo hwan da fita na pa ya queue o slow. Aha nti ono jinja ma menye nkofo dzi nkomo na mbisa de na dom ni nyina wo he. Nti ono na waka kira me de. Sana wako apoye no wo baby. Yes. Nti dambe na yekodu hɔ na wako Abidjan. Nti na fa wako Abidjan. Wonyi ahakra wakaya apoye wo Abidjan. Am say na yen say na so won be ya chede wonya voters ID card ni bi. Nti za na besi afo no kan de. Ne say ya za onto a hona wodzi nkan kwae. Na wa abudu. Aha, nti ono na fi yenya ahoodzen de dam da de bia ye bokɔ anto yenya edom kakra wo ekwan ho. Aha, nti ekwan ho dze mimle wo fishing community a wo bo ho modzen papa me mfo na mesiafo ni nyina wo ye ho adwuma ye papa nti dze ma dze ato nam de wo hianza ma bi na akadze bi sha obobo ho no apoye wakɔ enyima adze to ha na no so ezi ho nkomo enti ebusia ane no ne pay yakɔ ekwan wo Cape Coast Metropolitan Assembly na ansa na mumtwa mfanyin kakra mfa mo wo ekwan yɛka ekwan a se ifi nyamfa ndi fi akra na reba ana ifi mankasim ana ifi even kumasim pa ebisi yamransa idu yamransa reba etra nka no to boot na etra oye agri idu agri run about eba for one left na ebu wurom da be Cape Coast aha efanam kwantempo no da ebo na babo wani ma baby a nchankanon utwa blocks aha junction no do hona ansa na ibudu Holy Church School medase ehwo na mu utwa no fa ina mu ansa na ibudu Holy Church won se left hona ekwan junction yin na ahonwasam so yin de ekwan wo so do anapa wo fa no St. Anne na St. Anne ewieba na wo fa na ekwan na yanye ejanom enanom afarfo kedi nkomo won pa no ebusia ye nkene mu asam me nkohwe mpa no nkoma yedi na nsama
wɔkan yɛba yɛakyɛ dwumadie no yɛnkɔhwɛ mmra apudme ya ne papa no mo de share na ahyɛ yɛn wɔn yɛ ya nti udu mbe na wi wɔso de wɔkɔ hɔ atare wɔde yɛ ne wɔde ma yɛn wɔayɛ mpɛn no na wɔla yɛ so yɛ ne yɛ hyɛ wɔn anim nti yɛ da afudme yɛ da atete mafra ma yɛn ho adɔso na ne na bi ne yiyi bi ne nti obi ne mo de ho yɛ ama to kɔ apa yɛ ama dudu no ngwa nti hu adwuma dudu wɔ yɛ wɔ ha bata yɛ ama yugwa kakra yara sɛ yɛ yi hina na yɛ wɔ ha na nche de bu hu afi ma okrodo na kakra na ye kwen na aye na se ye kwen na kakra ba apone prama na ye gware ko bebi so nti ya ha na da na ye tototo yi hu na afi yi ya na mechini sana ya ma no dudu yi ha aba na ma adwuma wore ye ma he mba na ye mu ye bi de ye ko da kurara na ya age ha ana ma abi ni nti abi no aye da aso ache wunta ye wa ha wunta ye wa ha yawa amantempo ne ebuhu na yi ha me kakagwe ese ya de ko ebia na Easter bia na nje yi ha ye fie ko abaye moto ya me bia wa ana ma so achi ne nti da so achi nda aso achi wu gba akasa ewuna ha na bia lapot ebia ne bia lapot nta apone hye ho se apone huru ya akasa a hye ho na ana wa ko ha ne bota ya yi dai nche the one year no baby kwam na ha me be wudwire nche wo me bi ha so na ha me hira wo fi amanade na wo na wambra na yi mesafo no so wo ntowa ane na awu kwam ha na zesrade adeto aban na yi wo kokko wure ketina na sar na ma ha ma wor sa da wo me bi ha the waye no wo mawure the waye no gwai wo me bi ha na he ye no mu wutu kwar wo ko baby na yo ya da wo stay bi ha so ya zesrade na ya yi na ya adwene na wabe yonu ma sama ide wo me fese abaka kama na yiye ko winjira ha na yeye no no wanda ahene nyiru ntutu kwa sawaya dan mai hana ayaso ya kuma mutai yeye na abato ne yarutuwa ya zai dudu ya da da wuri abina launa da yayi aheya kakraba ina yawo abina so kase nti anan tina na man na yawanci cimisu ko na da yawanci cim nti babi mabura ne zai na wajen na bidar wadaya da wadama a hano ya ma ka sin wujuri ha nan ce na baya anin tina ya zai ahwa ka ahwa ne ya da ne za mu hol na ya man bane wujuri ha ya man kakrama nti ya ma ka sin wujuri ha una ya ma wace ya ma na ya shakwar ya ma baha ayin kwa nti ne ya da ahwa ne ya da mu hol na ya man kakrama na su wujuri na yin su azi hu ne dai sawaba dan na mlejiri wadama hena anu ne yibi yakwale yakọ opunma yehu na ya da sai na ahano abile na nzaru mo hena nti yakọ na sa so chibema awale ya paaka ya amana yedu gurade na ya giam nti igwe de bi anu unsura apomprame unsure de biara nti da mai na ya pere wa ya mahena sa wa ya mahena da epuno wan so ubuhu na de wanari ye arba bujuma na tiende edumre yakwa inyebi edumre so yakwa inyebi na hena mpana ngasa na oda njema ya wa hayi tumi yakwa papa mpana anye zama ntumi wo do ngop na tiende obi adna ndegwe na mawle no wanya na yenso han inye bilen ame ntumi yanko ya me ya okugugu mawle na edna zama yinga tesia na yen wantran afa woko Abidjan yo afa woko Abidjan ana me bia yin yen fa ya mango nti me ya woji jahen e finga tese so ko so munye adwuma ye sa bi no wa ha na njenga tese nti utum otanam wo ho na wo so nyiske bi na wo de hwamo framan ntana me nyela na bi chin sama ahan ya bla papa ya say de afi is me 2026 is me e say man pe na mo ba de land bi chin anhwe na me bi mfa ma kwan na kwan so enso ya akmado aze na ai ankwa asema hen ana bebre sentinde afilm bia bokoyima bil akan sentinde some famous so mpona ye edumi bia impa bien impa kol utu kopo nti se impa bien na kol utu wogopo na bi na ya impa kol ntu monko bia meche mo fama nti mo ko ba na meye so butu made anam kakra da ko chimo so na sakakra na da to ba mo fama nti se bi na ya da ma ano abanama anam nam onkoye na oda besenu ontukwan na oda banyin utukwan na mfama so ma wasetrum na wo ma waye bi ma mugo be kodibu a na Nigeria na yitum ana Guinea utukwan okho na azu nzanam bi na nyanti
udu me bi dam abusume bi na ede yimi abasna la alagiri yimu ha so kire babum wajin yama ko wala ka sha benum ni nyame nyina ba kumpo anka mashiro ogbo ni nyina shi nzama yewuso ha papa do memre a orutwemi utwemala na nya igungu ni fa ni amide mukopu mori ana me bin why the film kaka me ntina sisa mukopu ha nti de mem busume bi ni butwemala mu na mukomori awona okomopo ulu amachi be 4 ana 3 man ana twa yakwa mori abana ye bre nti abana mbobo nda na bichi mbobo ye papa na nso adi hu anyi na nyoso hu otene mbabu nso wo okonum se yamuko da na bichi we me na yaminya na modu gire ha anu mu na gete seman awotu no gutu abube boya watana adi ni oboto dibia so kakampo no so biya da tade nti yesre abana mbobo ye papa na yaso nyonto we afi yesmi yɛmpa yɛbla nsansa sɛ ade bi a wodu ahomanta na ɛhɛ yɛ fan kakra na ahomanta no twam a akana nyɛ koraa sɛ yɛnkɔfi a wɔwɔ adina bi wɔ mɔli sɛ mekɛsi a sɛ dɛmi ahomanta twam la afa wɔde kɔ adina ne mɔli ɔbɛn mɔtuna mɛ wɔ ha nti yɛblɛ nti mpɛn gba na wɔn mɔmɔdina yaade kakra wɔn nso wɔn mɛn fɛn mɛn nanso ɔdɔm ahohoɔ nso wɔn mɛ kurom ha na nyamafo nso wɔba ha ana nso yi kuo tumpun matin dɛ ɛhɛ no wayɛ dɛ ade a wayɛ afafudwuma no nti ama adwuma yɛyɛ no ebi wɔ nipa kɔte na ɔkɔpo nti tisa mekɛse ampa akɔkɔpo aba yɛakɔpo aba nipa kɔ na ɔkɔ na mmom sɛ pono so akyi bɛm a ɛhɛ no nyɛ agyina no biara nti wɔdɛ yɛhame no yɛ kɔmɔ wura ne dɛ cape ane dɛ ɛdena nti ama ɛfa dɛ yɛhame akɛse da no wɔdena na mmom nkakɛma di ehene wa ha na meda akasin wa ya akasin wontum wontwentwe no nti na mbi no nti na ma na me ha ma akasin a wo wadna na he abana wora obo hen se na ye bre papa wora wa ye dan na bi je wora wa ye bi ma hen wo ye bi pa wadna hen se na abana ye zina kirache ni sa be ye zina kirache wora gba madina babu okwan se na okwan se oto aba ni sa abana ngotin na etum nwini o papa nti mo madina na aban ni sa ba mo bo hen na yan so ye ho nto ye ho mpa na ye dan afi abasiri kɔ ɛyɛ yanka ni yɛn mpanyinfo yɛ bɔto hwan ɛna ɔpono amba soro dam nti na ahyaman ibi wɔ ha papa yɛ yɛsi sɛ ɔpono aba soro ma yɛn pa ne yɛn wɔasɛe mpa ne yɛn wɔasɛe ama yɛn de ahyaman nyinaa wɔtu akɔn ama dɛ mɛka sɛyi ama kyɛn ma mɛka sɛyi ma ahyaman yɛ ebien yɛ sɛ ntum nduru ha ɔkoro wɛ sekwe akuru wa pa anam da yan pa no yenti mpa no yen ahama da yakase abenye bebi afonto opuna abasori nye bebi afonto nti mu ko fi ha ohina mukui bebi ye ne meja kisa mfo kan mu ko sekwe ana da pa ansa na menye meji demi mesafa nche sa ahama juru ha onso bi enam wo boto be so bi ebi boton wo fo kan wo ko adna sekwe ugwai wọ́n bá yàn anam na bu yintum yàn tọ́ wọ́n mi sise yàrá hàw papa ìkọ́wé yàrá ká àyàmá wò ma ẹ̀yìn yà wà ṣe òyìnbó wà káàkiri mu yẹ kọ́ àyàmá 200 akẹ́sẹ̀ nkàkàmá mẹ́ríkà sẹ̀ àyàmá rẹ̀ ogun mẹ́wé wọ́n kọ́ fún mẹ́wé wọ́n kọ́ wọ́n fọ́ káàr àwọn yìí sìkàdì àwọn yà náà sẹ̀ kọ́ ugbai wọ́n kọ́ fọ́ káàr ẹ̀dínà dàmádà sẹ́kúrẹ́ dàmádà ama yare haw papa yare haw si yese gana aban amma mazin na yalbi sama ya mahan amma ya mahan yalfra anya so ya to aba ya tubi ungun da ya so e gana fo ya tubi poto sabon so ma yayin da ya to aba ma yuyi poto akwan bian miano akor hazi poto wa ba ayo nkukuro num afi abasen kwa nkukuro num no aba ha ya shafi asi ya to abi weyi poto aba ha nkukuro du ka de num no aba ha ni poto sam so anya kura awon ukita ahyaman ukita ahyaman ana wacha ma hon yo
na anso drum nkokurupu anso drum nkokuru acha first na potu ba nya makase o man drum ko aye 70 gallons na anam de potu ni bimba nti ama si say 40 wacha ma hon anso yan kwa 40 ne ko ma opokuti po nya makase opokuti po nso on yakoto card zibi yakoto card zi ne bujinzinzini ne yakoto na ya toyel da afra ansana na afrafo di an yan toyel yan toyel ni amma yarba kawdudu ebushafo ekwanfo wasem yi ekwanfo wasem yi na iyi ibi nka nche wo de ma walkan oya no kwara no nya no kwara sa aya ke kwa jobe ka ya ke wenu masam ene busia ye hwempa no ye huni da mbaba kase oguwo nyina oma enuanom no wapo ya waye no onwie peye nti fitina narba bredo we sen wonye bibi kakra maba no sa oba filu do sa obutu tefi ombro ya obenya bebi a obo sei ufi apoye no ba obo sei na nokoro o me da nyira asase ne bi yiwo ibi wo ho na so oya tende hunu shan wunsu no obenya okamafo mavi za ekwanu mpanyimfo ana afarodam workan ehunda nya ayaza aho papa usande tede wara ufiempo asa ekọ pipe na akọbu nsu na aba na yin drum ho eziboguma ebeyenden aha nti akopo ya aba but baby a shemma ne baba begina me yin zaman onyi ho a na tere kwa ya manfa ya kadapoda ya be ebrewum nti dem be na bi ne American wo be sempanyimfo that za wa no ho be ye no wonya mahon na won so fi podun ba na wa ahum aka won ho sanda on da fomu poyen da fom kra mara mese mko ho na menyi binim zi nkomon ehu da wobre nti wonya wanka so won London beach a obobo hon papa na wo ba na wa bohye wo na binim so mo pa che de minti wa ma dodonala wo akontum nti obanema mesafuna mpa woyun ne te no da obeye ma obinye bibi ana ejuma ne ye wo ho aso afara mesafun oyeden nya oyeden papa sande se wo mo pwe wo a wontum nya nam ne bi no wa ho na wo za kochima aha nti se shama no boko bebi fufura ebenam te da ma American oyede washa wafo car woko bebi ansa na nti ni na te da American sikasam so ka ho aha nti obobo papa da yes mpanyimfo na wabo ho na wenya ho London site no nti wo fi apoya ne ba na chere wo yim da ho ara wa ba fie sabewa wa ba ho fie a wonso ahom na obetum aka won ho ye papa na ebushafo nyanye afrodom bon komo no na yenyim de ohawo na atete no ebe a afrafo nkote na wolfom na na nanu pay for what the demonfo won ja dem roba ya won so ayi wo bo mo blenti won kasa afrodom no ana ye ba no mo kwa hemfie na ebusue pen a wo hwechi wo akwansisi a o me tase de we to no mole tu wodam lande beach no na mo ya tete ne abanaba wona ba no wa ba bibia bo na wo so be see defense na won tase de how do be the sea defense o sande wona how ne ye landing beach oya dan ye no be see defense nti wonte abana ase hu da abana pede oya ma ekwanman nti ebusia ma yenko hwa nkobotwetwa yenye na ebusua pe twetwe no da okay yenko hwe bi ayampa the American aya ho kira ma hen papa sentire hi ko ya afafuku se idu mmiri bi na oba ha ehi mutu mpe bia wa ha ni na wo ko sekendi edina apam no mori yetu ho anambar abandada na wa abesene kwan eyi ni di ho nkomo ma oba hya ase
na wɔbɛhyɛ ase adan ne aba mfufu so bɛso yi ne dzi nkɔmɔ a laso nyinaa dɛ ɛnyɛ landing beach na wɔdɔ yɛ wɔtoto na mo ɛyɛ sea defense na akɔ no so yɛn sea defense na yɛka wɔn asɛm landing beach mmerɛ bɛyɛ a afɛɛfɛ no bu dwiri wɔ ha na ade bi a wɔtɔn na wɔtum wɔatɔ na wɔtum wɔn bi ahwɛ wɔn ba ana yɛre hwehwɛ sisi ahwɛ a wɔne nam kurom a bu no mmɔfra bebree ne nam kurom ha ɔno da anapa na wɔn maame no wɔsɔrɔ ara no puu wɔkɔ wanka pɛ biribi a akɔm na buku wɔn yɛyɛ fɛl kuro na yɛkɔ so ɔnso eyinya nam kurom pɔntɔn a wɔsɛntere hia mahina wɔndwiri wɔ ha nti ɔyɛ ade a bɛka wɔn a na mpi na wɔaba abɛhyɛ yɛ bɔ dɛ ɔaba yɛra bɔhwɛ mu ayame ɔnso de nyinaa ne kasa mu nyinaa gyina dɛ sea defense no wɔde yame hɛn adani wayɛ bi wɔ mawure abanda dɔ no bɛ no abɛyɛ bi wɔ mawure ande ya so kwakye be ya so no dam wotu na de mpano na yɛ bi ɔkɔ so wahyɛ ase wɔre yɛ wayɛ bi ugwe anam ma asɔkye ifi mawure ni ifi gwe wɔre ka wɔyɛ mpano ma bia ntumi yɛ gyina no anam anu do ma de na wɔyɛ aso bubu ɔnso sɛ wɔyɛ damla ni bi kyin ma yɛ na anhwɛ baba na wotum akɔba adan no bubu nti sɛ bɛyɛ na mamanfo wɔre ka dam asɛm da ayɛ hia ti papa wɔre so bɛ su hwikura mu na ehunu yi mpa wɔ ha nyinaa wɔkɔ ɛbɛyɛ yɛ ɔdɛ sɛ yɛte dɛ nka no na nti budu bi akuru bi baba abɛfa yɛn no mu sɛ nti dɛ bɛbɛ ne koi bɛyi no bi a besafo so nyinaa wɔkɔ nti ayɛ hia de paa dɛ araka wɔ yɛn ma de sɛ de to abɛn n'anim dɛ dɛmre yɛyɛ afuru kuro wi na wayɛ bi ɛgyina wayɛ bi amubafo wayɛ bi ama wɔ fiidi ɔkɔnfo so deserve dɛ ɔwɔ dɛ yɛ bi ma yɛn nti yɛ srɛn mmerɛ ɔbɛyɛ a kuro yi yɛbɛfa yɛ temple friend ade yia yɛ sɛ dɛ sɛ aban wo bibi mpo yɛ ma kuro yi a ma man yɛ landing beach no nkoten na ɔnyɛ no mfa man mmerɛ ɔbɛyɛ a ibutum yɛ sika yɛ da hwɛ mbɛ mu akɔ school free education waba ɔnso sɛ nyɛ sika no ntum na amfa ntotɔ yɛ mebe mfo mpushi afra bɛ na waba so na kyɛ dɛ ɛkɔn ohia ma yɛn nti yɛ sra abɛn dɛ ɔmbɔ magye ɔmbɔ yɛn ne kuro ni ɔmfa no temple fra wabra yɛn ama no butum wɔ gyiro ha ebusuafo asɛm ne yɛn nyɛ si defense na akwanfo wɔhwehwɛ nyɛ si defense na akwanfo wɔhwehwɛ na ayɛ de bia maka mentase dɛ sɛ abere bɛyɛ bibia makro na wonyi kro ne nte ho bi sɛ woda ho hia asɛm a nana na busuapɛ yiri kan ɔde ho pɛfɛ nti si defense na ɛka ya ma ɛkwan no owi a ɛbɛn mbo na ɔbɔbɔ ho na mo yɛ Landing Beach a afa de wɔkɔpo ya wɔmfa nkɔ sekani wɔmfa nkɔ apam nemu uba be kono wonara ama mesafa wo nso wonye bi aton wonye bi udahwe mmoframa na say ye Landing Beach against defense mama bi ma ntaso aso ba ntaso ataso onye ataso ndem ya kanara ne fa bebin obehia de se aban no mpanyimfo wo bezi dwuma bi wo oya community bi a nche stakeholders awo hɔ ne nche mpanyimfo awo hɔ wan want na ase na wodzi nkomo wo ye mese de community mu ibe na azepa na ohia hon ne fa bebin nche oye aha nti sadam na mba na sisiara aito de sea defense na wa ya mo ho nimpo ehwa beka de wompie na wo man wo be ya oh okay so man wo be za me gizire nche obetum wa ya nu baby ne fa wa ya du baby aha na nche wa ya Landing Beach no so was amount because ehwa za work na no ono no hia won papa asem osanda wakopo ba wontum na wo mo hwai tira ma mizin kan no akọ nso abana ya drum na mfengu aha so ye papa de wo be Landing Beach na amon amama woto kọ sekune na apam na yi na adze no ni nyina abefie na wankasa so wenye bi woza agbo won ho bra aha nso ye nso mpemfo za work nyinara ye warishem de mpemfo we te busia panyin no kasa no okay de mpemfo no wa aba but wo be na hu de sea defense no asem na what's on what the cray aha nti but it has mpanyimfo na wonte a confession community no na wonso za ohia won no wonye mmahwan iti Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA honorable George Sisata honorable yedu name yedu name e konfo asem yin and mo ye in there wobaba waba kasa we bi tie nkofo menyim se won wonte wo ka asem na wo so no kwa asem na wa hwere ko mamantase o sa na hipa na ina ka kire wo e bi sendo ohia na wa ka kire wo o ina na koba e be bi fofo
nti sɛ model to him na sɛ bia inya ho akade mfa ya oda mo wote won ase o na no won twene na nyim yale yenye da meyi mfa mo na embibi ba ana embibi baba ebeye da ma hodan na da baye won ka da men kire yanko niema ontere won ase ana mboa nti so nya bande yatwa na obeho akwan ya be si defense ni ama won ama epono mbubu won da na me kasa ni si defense won hia isi defense won hia asa bra zaye kanyara na si defense no so advantage wom oboboa community na akasa so ema epono omba fie aha nti so obeye to some point bi na why landing beach no so baby fofora me fu da oboboa hon but si defense no so the sabi wa mfa so ho yankere mama yankere si defense no ye no kuro o me yankere si defense no o ye papa na mum first thing first ana mke boboa akomete na la manda mo so amebidi yei medidi nya no ma da bia na manda na mo so amebidi enti ni nyina ye me wa areshem pa de mpemfo we say that econ community no work kan ebusia payin akasa na omanfo na nkasa so wa yepono so ho akasa papa aha nti wa areshem de za waza atopunde mpemfo botu ho anamar na wa hye ma wonsa ka ho landing beach ebusia de ho wa kwan na ma won woka zawo hia oda abane ya ma ho na abanre bibi foforo no once bi kro mo batew ifin kugugotem iwura okugugotem no nka fa yare ba sonko fa mbra hon wongu wura wampa no no nka ba na de epono ba prawura na la na ode nemu yare ba asenda abra hon wo kro num sabita fete unke je wona wampa no na ebusia oya yaw oya yoho de eboko ekwan ansa na ebudu eso wonala we sejenan bia fe da mo na mamom nze kamam ba ekwan fo wona bado de yankwa ankotro bia kotompa no yes nze kam wona bado bia ankotompa no de ori ye bibi na mom awara wo wonara unadwuma kaka wo ye edibana wudi insha wonom de munyi das bi na wodugum nti fom wa na wodugu na anape ko wa paprabo anu won hye no wa boa no kire po ba fanko na busia mayem konkɔhwe wonse sanitation kona wo fo no gu no wura na bebi a wodu wura no gu no container mpa wodu wura gum ebusia mayem kɔhwe ehon na yembra na yento edwudzendo Eusafo samamu akwa ba na mamu atena sa me yehu ni yegyina kwan na bebe yegyina se ehwe yen fa epuna no mu ehwe yen benkuma ikro no mu na na yegyina na kwan bridge kasa na nka no oye haw pa te mamu na nche aya tende botuma cross na sunday bridge kesi wa fefe na ehwe yen akira hwe bakano do buya Mura pa na ebi bi sare iwure yi oye da no gugu bakay asembi sai ana sabe ta frecha insuto ana egwayu nsu na ore pema babakay ma obia no odeba na ta iwure na mayeyeri we fefi na sabe ta frecha ye fengu retim yam fa container papa fengu na omba ne de wodebokọ gokugu baby a wo ba hye ana wo be se shiro ba danda no mpo no dai bi papa ba hinan na yidu gwagwa no just like that ono no susu adu na ehun hwe ba ke mo smo efe na hwe wura ogwanyi na se mu wura go ba kana ya e brate papa ni butumi anya fi ba kana ni nya hwe mfim eta no pay sa moto safra wa enda ye gina ekwan
na ahobo sama na yɛn kwa na yɛn kɔfin no kɔmɛ mi sɛ na yɛn fɔ pɔti na ɛkwan fo wotu wɔn wura wodugu yɛn kɔ na nkɔhwɛ nkɔmɔ twitwi no bi. First, na yɛ tu gumpano. Na sisi tu gumpano. Sisi ada bi na o de bi so. Na ɔnya papa wan fɔ papa amɛhɛ. Na fa na asɛ. Nti tu gba mo yɛ ma. Na fa ni na bogu da zo hɔ no mu. Sisi ano wa abana me ata asi dɛ. Ɔyɛ ma. Ɔda wan mo wa so ti. Na wa ba fa na wa zo kɔ. Nti sisi ano so ba fa so waji bibi kakra. Aha, what be said there? Would you cook that's been my what you scan no wages scan ano obi o make it 1 sido 2 sido 3 sido o depend the boilers but we do more draw so and one can say me able to know the 5 sido another the 3 sido na etua we in charge this ano yan two boil ngum pa ne the first me ye two this say you know the best winning etu ye boil easy that's it we do ha mpane na ye tre akoro so ho na kwentenis ho na hei wure ya ba abotui ena nche ye bete ya ida ya ba she he mo ya ba na nche ya ka asro na ya mane ye bebi ya na egu ane nti na agbo abotu na wure na ya na egu ya na ba pa ya itu wure edu ha ya pere edu wure nugu ha ma ya ma ama se wo ba ye ma he na ye tu na ya ka asro na ya mane ye bebi ya da tototo ane ya tototo sala abana babo ha na ye bi ede si ha na bi ne ya tu wure na ya da ede egu ba pa cha na mo wani ayepa na mutu se mpano ye me migire na na material no so afane aharo ekwanofo woni gina be won na se yereka no kwasem ogoma container ekwanofo wodi wura wodugum ebisho container na atetew daw ma american kwasho container wodi wura ogoma ekwan community kakaka oti de mi container kote na se wodi wura ogoma na hin poli wura no obedi amavi container ekwan ekote mantasi ye papa container ne ye mo hin dustbin another dustbin akasa wodi ewura wodi ko maka na bafa kwana madase maka bafa kwano na ntete woye ne mosima container na ne jab wotimpo oyetende ewura nuguma obeye ente maame ayen twetwe nkomai oma yeta ase de first na odugu mpano na waka sisiale we fi mpano wa befie na obefie so container na atete obeyeda aha nti dem na American e wonde nzama otse da man assemblyman wo ho aha nti assemblyman obetum na we zi ho djuma amahon tentem yare because nti dem ezin kanka e bo ho na aba do de ekwa ho de once no oye nti sesia no so wonya container no mo a nti oboboa nti me gidi this assemblyman o to anamo no dzanyim ko e bi assembly no onye won kaka e bi awazi bi baba kan no na chere wa aboa ma once wo ekwan community no wa koye aha nti containers nzo hia usanda community wo dosho no mumba dosho nti so wonya more of the containers echami gidi za oboboa ma once wo community no akodo papa eti ebushafo yede hwara wa kwan ne mpano komo ayeridi woni see defense landed beach awon hia specially abana kasan contract or the sea defense de ko ho odere mohon abanda de obesin kwan na ekwandem wo ye bifi oye igwai abofo mpando da ma wodere ban nkomo ayedi butu do na atwemi mpocho phone line wo screen do aha enti butu do na atwemi na waso ya bon komo da nkomo ayedi ekwan nkomo ayedi wo hie landing beach na mum ye sea defense a sesiale ugudu wapere waye mahonan wasamenyin mbocha homatofo na ogudu na mum mbocha elba mente hu wo TV num te hu wo phone na la from waso won na mo TV set no volume no nkofo madase wo ho aha
na ya monko boy hwede za ekwan fo worikin wo demand na de wonde wa sama worikin sabwa ofokunum ana ofokunum usande oban edidi na ehia sama osunum bi ahia osunum bi apɛ ikrobi wo a sesiare kese ye wompa no krobi wo a sesiare wa da wo hia ye de ebam ho oye petro modo kwapoye munyi problem wo sea defense ho munyi problem wo London beach ho munyi chere ade wo hia ye de ebam ho petro ekwan fo so wo sa de wo hia ye de ebam ho London beach usande wo ya forukro na so unye bebi a wo ba wo hwen asaba mefa bibi nchom kakra ni esha zana besia na ozin kan kasa na orekan oso wokwa utieska aha na mepede mo de ska no wotua ni nyina ko assembly even if so ko assembly one mo percentage bi de that percentage once wonje na one fan to that's been sin bi nkan wa onna na order environmental health was CCMA enonye assembly coordinator all the will be the mensa nano osane sesiari nyen nti the Cape Coast Metropolitan Assembly why the mention na to okay there every community bia bola na wugunu woni jibi kakakra na assembly ni nya portion no mfa nya ne IGF no mfa nka hona mfa nkoto containers mfa ma osane na nche contract wo zoom line fo na so endei zoom line contract we twementi ahun so abeso hun containers yes zoom line fo we zoom line fo contract menti ahun so abeso hun containers enti bejizi dey on no boboa say percentage bi wo ho a what's boboa me wenya more of the containers and boboa community no enti dem yake other communities so we hianzama na say wo yendama wo ko tia 1 city 2 cities me food obayen kakra but little drops of water obenya bibi kakra na chere wetum na was at more of the containers eti ebusia se elehwahina ahomatofo no basana ebutum akodara frɛ enyo se frɛ ne yamfa efochofa chehe kodara frɛ efra yedu botum na nkomo aye twetwe waso edewa na atumi bi kodara frɛ na efra yedu botum na yedu nkomo ye wekwan nda akaya brededi yeteso ya hwe kwan London beach a wohia ena sea defense wo ya ma hon ena wone sanitation meche won wanse wa me yata se de ndei ekwan fo wontu wrangu mpano ampaso ye kwa mpano ne de na mpano ye neat na kakaba bia na ho no awon adwena wo kire yin nata wari ya wo da aboda nche mpeyifo bo hwe na dam London beach no wa ba na wia wa cast ekwan no kire obaya ti na obonya dati na wo da ba dam feel no tawa wo guru wo yin kakaka wa feel no wia wa cast do na kire ho na ba ye bebi a oba bo say na so sadwa obaya dam bu wie paye ntebusia ya hwe won London beach ya hwe won sanitation nkomoi waso butumedu na atumbi wane pay da yeridi wo yo Coastal Television yedi Coastal Television na manka onka for more da yembi nti onkyere biara yedi do boka to baka nsa ne pay nu na pod no so yedi babla ho enti se bebuma na abamintam ayda mo so mamavi yabada nya ho yaba na ansa ne yebokọ no akwan sanitation container watete pere yehwe container na watete wono ni ginabi ye hwe container na ni ginabi container na wodi iwure gumu akwan pere yehwe ni ginabi kakraba na ya hwe de se de mi ginabi container ginami agenya biara obobo ma iwure no we gine ya na wacha se container ni ginabi wa o ma hwe container ni ginabi na hwe bebia akwan fo do wura wodi bogu fe pa container ni ginabi na se oye yo de yare prede yade yene once it be see yene sanitation yede be see na sanitation edebe siye no all band there wa brain container kasa
yɛmfa wura ngum na sɛ kontene no watete a yɛapono yɛte kɔma na dɛ yɛapono yɛte kɔm eti okay so you ready da ebusafo menda yɛn umra yɛba yɛde de obaka tɛ a abakansa anope napod so yɛde abraham yɛn kɔm na sisi a Move. Abedimpo. Yeah. Fisheries Commission. Kanu Council. Aiko. Kwame Kofi Kinata. Nyame no boni wiase. No boy pu kesi na numu nyame ina. Obosu kwe yuru eben ekan sa follow anjina umo. No bobo so kasinara senior man falfu benye sika oye pi ya bori na ma oye nsi eto na chinam epiala sonne sikenyi bi no nyi pese munkuminya obiala le hwehwe ma na kubenya ti wale ye pi ma wo pe biala inti ene puya mo sayeli eni da chinchili ma wansu wabe wabe inti ene puya mo sayeli yeli sounde da chinchili ma wansu wabe light ya do ko budi ni yende dynamite ni yende kaba ni so yende tinki ni yende sikaya blente ni yende Kalari no yenge woman yenge another Tuesday fish in the yenge so close is in the bar yamana manambe na want to na $1 from na yanalo what am American Western Central Greater Accra Volta Disco Kokulo bite ye jan ma fall for one free Aba sisi lumum tabulu mumi bi pa didi prekode nke yemfe ye didi da na sisi lumum tabulu mumi bi pa na didi prekode nke yemfe ye didi da na fante fone se mara won bi a chal pa nazima se fele buzo na she pa le Fota tobe olela ejiji pa niga mewu kage obi wana ekweche pa wapo mama ganshona so aluwa win show me te afetel wa ebola ke ufoya do le akebola do balu ganshona so aluwa win show me te afetel wa ebola ke ufoya do le akebola do balu ibalu Langana ibalu Langana ibalu tata iti sije ina brabo galisuwa sije mama nam kakama no kwande wunyi na wana no bi na ba ya shaka semin light ya do ko budi ni yenge dynamite ni yenge kaba ni so yenge ne tinki ni yenge sikaya blente ni yenge kalari no yenge woman yenge another Tuesday fish ni yenge so close is in the bar yamana manambe na want to na $1 from na yanalo Nafa, Geta, Tunafo, Inshofo, Sefcon, Mofad, FCWC, SFNP, NAFTA. Ayiko. My name is Nafo Lekwe, Minister for Fisheries and Aquaculture Development. Over 3 million. Mido, Ghana Biana.
Oku fa jebiri wi aba besu en fita no pa e dey say baby she. Manka she. Junior. I'm saying so now for maybe the no. Sister Coach pa. It's woni gas. I'm used to the why. Why? Down yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Cell Gift Shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Mido, Gana Biana. Oku fa jebiri wi aba besu en fita no pa e dey say baby she. Manka she. Junior. I'm saying so now for maybe the no. Sister Coach pa. It's woni gas. I'm used to the why. Why? Down yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Say mo akwaba e mo atena se Mbra Coastal Television do na adomodom na nya odegeta na abo modena na ascan na scanner binya channels no adere binya 514 ana channel 54 dina won sabaka Coastal Television no do ho na e wo Facebook da no live odem koyo kon kra kai da maso na wo YouTube sa no so edem na anapai yen jumedi center focus mo achi jumedi no onara na anapai yadire bosom mama v mama mansa mo akwa ba yeah asabe na anapai yadide
the obokate a abakansa ne pay na ye bedi no mu nkomo ahoro a abakansa ni na no da eja obama omarga no mpuntu na kanko na bre na yebohwe yeti daily graphic resase daily graphic na nyim wono ode swafa ohwesikasam no do ode abotugwa na no mo opacha inde omen nation yeni aiming for food safety efficiency I mean sufficiency no oyedenden kra inti aban eno yen World Bank wa ka buma food security mroba ya ninjina yi papa obowie peye no wetum na wegina nti aban no yen World Bank aka buma wore hwede food security obeye adwuma swafa ohwe sikasam do ina ode da mensebe oda atugwa maami asama finance minister wa kan dere Ghanaian Times so ode da masem kuya so oda ba asabi yiso be nti food security ze obi ata oyaza oye usande onara na oboye ho ban ma yekoye ba eziban nyo man mu a hawadwen kakra nti se osafo ode da mansem ya tuga yesom ye perde omohwe mo waye usande na oba oman no mu yedo mankandam nti food security dam so wo fans awodze ba hwe ma bibia akoda megidi de no kwandara nyen da edizira no kwanda da osana se amana na hedidi na hesikasam motinu edzibanan de bia ye credit banifi amahodo na ebusia mayanko Ghanaian Times wana Ghanaian Times masam daily graphics so wana asemi da so wa mepede yedzi hu nkomo galamse na wa attack oye daily graphic nsanchofo bi na enu de nenwen oyenyan ode asam no oda aboto forest commission no wa set up forest or protection camp nti galamse fo wa attack oye nsanchofo ebien asemi asoba oya dam sensem eta oya yew usande ya kafa news aba na ekwai na se nkofa wonso wo ye hongalamse no woripra wana wato shawo oda na woda oya papa usande adwumen ono ampo ne yeboa ma omani nyina otsensam a orokodo nti wa aba orbafa na asem na ato ahye ndo de epra na sabe pede ekuna ontwaye ntimejidi de dam nsensem akoda ache nkofa wa attack journalist no oda media personnel mpanyimfo no woboa wo hwe madam azi ofi hokra because media men and women were bre mkanda yer bre eboko bebi na ekofa news wo han de wato asha wo zimpo osi ade ya woto abe ade ya pipi foto abe wa sho nya wozo wo nti ayo already asablu wo police for 17 ti oni yenje manwa nti the American onya adza oye galamse fu no although there once we feel the media fu no wakafa nsama agba no mankofo ehun but ono ma ho kwan da be pra obi because the wa ba o site na baby dem it's me fa bin so da mama fa daily dispatch okay yan ko daily dispatch nenyim ho no asembe abada ho no asamo no okay bi amanko na obe mesew na emom ebinum ba fan asemhia dispatch there towards NDC 2028 flag bearer slot no party chairman says here I said in Katia Naba, I drop hint there. The time has come. But what the honor, what the chairman I said in Katia the picture of that anymore. Which time has come? One and been a wabi. And no, I said in Katia Naba, no, I say. Oh, okay. So I'll be all come and papa. Then the papa named Rason. Hey, the man there over to Frank and this Amayo could. Yeah. Na so obia mpefo as obia nchiri for asem pakodo da mehu anti so ne ba na ka say dia as the time has come
aha nti no sa ne ba no akasa za ode hu de akasa ma ne papa nti ye bisa edu nkobo kakra ye bisa de asedi nkatia ne mbra so do ye flag bearer na de enfan de o flag bearer de mendi sama ye ko na in fact onu mum ze maka de onu yenje muma ekuma na ma ye kunara but yin na American obia ni ho chief asempa kodo ne papa ye flag bearer obepe it's that the time has come. The time has come. It means it has come for the father. You know, it's papa nembre na waso. Nembre na waso. Nemba na akadam za mu hunde. Zero chere. O ka ma papa no. O chere ma yetete thank you to. Ono ba se nkati anda wa ha thank you to. Enda wa ha thank you to no. La na no name. Nti chere no so o ze no hore chere. Nti membiso yidi adwenkyira esha Ura Johnson asedin kete nankasa na personality do your party wa be party general secretary so many years na wa be party chairman be party chairman the second time and the first time ani I'm the first time it's ye bi said esha asedin kete a obutu franka mendi sa obubu eni sa man yekunana oh dembre asedin kete ya baka de Zabronyi friend household name. I said think it's an obianim. Why general secretary for so many years. And now waba chairmanship on so oguda origin juma. Into your beer uncle Funyiman okwa pro. I start to pro by pro. Inti mejiz there be mbiri orton ma odiare hun ye. Na the base zabotodo the time has come. Inti the time has come for the father. Inti I see doing katiaze ono where's bana and this amanyoku where's bana for so many years. General secretary where's bia and I see also rise to the position of the chairman. Which is not bad. Inti say the chairman Arab president. Oh sir. It's a brother so I said there of course there will be other candidates. And if opedo okwenyima candidates are who are when obaban what waba them MPP for adani awakaye wonzi into what waba na senya why not aw na nya into abako ebusiafu edenwara wo oye Daily Dispatch the Dispatch name wonaran asewo no osi IGP will promote all members of special female unit after Otumfo or say to two Obave City or IGP one office no or bomb mesafo kuwa ana female unit awowo or Otumfo ne visit Obave City no mesafa wo police wo ye dwom Otumfo bo hu nya hu ne din no ana oche ne nso wo oye mesafo afam wo police adwuma no IGP wa bo hona abado Daily Dispatch na so na mami isobele oh oya ati papa ma so mu hu news menwa je ehwe ekwana asante yin ko pwe ho mesiafo no display bia wo display munyim se hu da video na oya hom ka papa enti se IGP wa bo hona abado what's it all about usande hu de besiare ya za ata menyini ye na besiare ya ya no mo enti ma mu hu fonyin menwa je papa the way I know what match papa onya grow wo kita hu na eturi hu na ye fe papa enti IGP abo mesiafo no about that oye papa na ye ye mesiafo no so nkran na wonya mo nka ho o de baby abo ho na menyimfo no pede waka hen hye ne so this as oye mesiafo no so ko wenyi papa na wa abo han ba nti promotions obi ape nti oye da why and the mama hen mesiafo no The Dispatch na so na President Mahama ranked 5th most powerful global figure. Man penjo da mani Mahama yadini na wa rank there Yarka most powerful figure President Mahama otodo 5 mama yusuf da enyo into achada Ghana man yenyim abenyam wow Ghana man yenyim abenyam papa ehwe baby ayan papa the president of the republic Mampenyi Mahama we koduru na
ehunde impuntu afem ehwe daily dispatch asewona dam na orka impuntu afem ya papa ogbo no homodzen papa na enzama obwa ma oman ne kanko ono so ori bi papa nti so was amandama me fu da no kwan da oye na mom Oliver Twist asking for more no enzama nta omianu ho abon da nta bi afim kwa wie na wa ranka yan papa bezi first wow nti omampenyin yan so yabo abadu bi amenkoda onshira yan mampenyin na adwumedza horo oriyen onkoda nkwenyim na omanfo so yenya asomdwe yenya tida obia no kotoku menya daw ohia papa na wansan mana another rank ni bio there bia obezi first po Ewusa yanko daily guide de bokatenum na daily guide de mfeyina de be no efe ekor ebien ibasa anan enum esia daily guide ne yim wode katafari na efe pop na ebedi nkomo no pa daily guide no suru wo wonsa eyimfa nimu no abrante nam 1 na apia wonona I say my company was licensed to operate. Na mo anasa mami yetibi. Sincerely na mo anasa me no company no wa license wa ma no kwan otum do yeduma. Mami. Hasaba na mo ansensam a obe ne hu de no odo sanre yi. Yezi hu nkoma inti biri akada no company no wa license ya sa hen de ohara but adwuma biara area ihia license na zaye nti na fa baby no orkada na adwuma no license no yanyi ni ndwum chim na mbom enza makru ebien bia okoda entwa yei no mankofu pi wo ho kyerwan papa baby no mpofa mo wi no nya no nya agor nti sisi ara orba no abakada ne company license nti za akoden yenje mu monka na de abada no fa baby no so ori ehwehwe mu san de nko fa bre papa na mo an nsensam ze yakare yakane na yenya nwe nko fa bre papa although ashase no ze wona wozo won kashem na woso yara but odu no baby no na efi ehu baby a abrante odi nema akọ but so far ze menyim za akodu sisi ama maybe yako azinum ye ibo hu medase ebusia yate daily guide name wona Bawumia relies MPP for 2028 victory osi MPP amanyoku yihiankabom wo 2028 yankambom na yamfa kure mfa nkohwe 2028 abato asaba Bawumia kan mami na wakan ewunde sabi wayu banuzinyi de beda kuya no MPP amanyoku win sisia obi aroto ndwom nkabom ndwoma no obi aroto nti se ya papa Bawumia na sisia wenya na odende obedziba na flag bearer nti sisia adwumadza odanenyo de kesen de oboboa mankabom ayedwuma na 2028 abaton the general election wezi nkunyim na wabaye omampanyin enwuma MPP for to nyina de wobetum wabedzima no de bio nti say nkabom nwuma waroto no ze oye na oboboa hon ma 2028 elections no wetum na wezi nkunyim musande ehu ekwa wokwen de na nsanyara aba woto yi enwona wojina da want to wonder ban asaba no waye enum no kalpa no waye enum ehu na ibaye kwa ibaba mfaye nkombra ni nyina wazama awo em papa Bawumia nti sisia no asuzin abadawodo da the entwaye no you were there na what ewo hobi na 2024 ye lucy na eka ho no nso na no ziba no ana no flag bearer nti so wankoye 2024 a 2028 ze ode mi ho na hwe ma za wankoye bia 2028 obodu hwan ya start sisia because won po why lucky wey wants ntam nti flag bearer abantam za aka na ode yekon okopa na 2028 abato no odu hwa na yezum kunyim na chede MPP
wasan abezi egwani bio osande ya kwa ya be nyina unde MPP NDC MPP NDC papa be kayi ti yaro me akobedi ni wo sobra it's about that so ya wari shem dem the paper no daily guide or kan yan papa ba me obemia no ho ozina na sifom na ahweza entwa ye biara ama akoye na nkabom na ayekese na wetum akohonanyi daily guide aso na ye fi ono no do na ye aboko de boka tefufrum daily guide na so say sky train board no wa approve wo oye GIIF member what that bro sky train board no wa approve na sky train na mpo no nsam bi yet Ghana all of sky train wa approve board essentially ye huniti ye hunana mo kesi ono na eja nhwehwemu go de dia board no wa approve GIIF memo am there say wa approve am wonder wombo ama onye no GIIF no wo pre wo ge hwehwem nti board na makwande da me hwehwem no ntum mbrado da mroba ya da ni what because na kofu won gbanum sika sembi hwehwem kofu du won a nya ma kai ya sika shem a hwehwem bi no won nti na wo oguda wo dzu ho asem da wo kope court na azupo yeah we approve for investigation and the papa ebu shama yenko day break do baka atanum na day break be no ehwe ne yima no so no feyin ye hwe papa ekro de ma oya ahomka pa shake up in police samaba police will be shake up district commanders regional commanders ngofo won keka mama so shake up in police top officers moved into paying fa what's ban nyinara nsesa babam IGP no for in order of nya IGP and papa yohunu anu for in da ho onor kan nti chere paying for to the American commanders na ina azina wina mde obomuvu wina nti ngofo wotu keka ono za obandama onu mpemfu hwa wasama henze ibi so have once a son nejuma osonyi wana wan no wo office wana wan no wo district wana wan no wo region mu yanu wunde nejuma sonyi enwu da say ye commander na eba district num na edinam gu akonuma I mean obi anche wo hu nsemi anko na da me shake up answer no be no wa che wo ka teko okay nkofo aya recommendation na yi won saka win fia o man da ban kodo na me bebi a shake up wo kodo be me da wan bebi wo to galamsey district ana galamsey area no commander senior no say police for wo nyina both awon wo office corporal sergeant abado wo say sawo nyina wo da fofofo wo no ko di sebra be say ndi makada so ban che me bi so de wo sentu nyimo he sentin de matbasim I have the recording. Oh, okay. Yeah, story for Costa TV. Yeah, the story. Okay. Yet the boss him na galamsey guys say being with them come on. Chede site owners when you police in pay friend when you wash she. Okay. Na anufa wo kese waya na emom wo pere waya operation a wo pere wo mon kofo hu na wori adwuma na wa afro aka che de me de bobo operation nti obi afi site wo no we fi site wo nti obokwa na nchensi nkukun kaka bi na oguo na wa hyira we buti police fry dem wo se da man wodere ko wo che wa ba site wo no obi ale gwan akwisama yes awon wakai akwisama do nya no kwa na no kwase mo mi de nti bi o mo 2 weeks mo bi as site wo because 2 weeks da mano wo hyira na wo ye nti woko 1 week the following day 2 days no wase woko there nti bi we should see that in 2 days in kwafo no baba then nti wako 2 consecutive times e bi wako Wednesday na wako Sunday ni ya wako wan kotu bi a won to chere gan safe we fi obo wan no kwa wen wo hihye na wutwa won ka wosuma bi nti police commander sini na no was sabia was sound na mpemfo wo police da be a ganim say kodu fi a was sa police free na ai da ma ganim say ni twase obede nti da me shake up na ohia papa mrese bogom oboru zoom nde wo mrese bogom fie mama
Erisha kwanda. Menyim da sisi a wo bills bi wo ho da wo approve but wa be ya ze wo be adwuma. Aha nda wo kɔ adwuma ye sreda Nyankopɔn na fo bia nkodu ho. Na dwumedzi ahoro wa wo dzi no onkodo. Na ya kɔ parliament o yare ho. Ebekɔ na aha nyimpa 20 no wɔtena ho. Aha nyimpa 10. Ma mebe menyim ku ma yekopo e ho am say dan kakra kai nyimpa etimani. Nti nda wakezi holidays kakra. Wo ba wo start ho adwuma. Oye. Ebusha debre krenyi mwana wati oye CDS Chief of Defense Staff. Madase numfeyi da boho na Lieutenant Colonel William Ejapan. Lieutenant Colonel William Ejapan. Nti osi CDS Snobs Mahama over retired soldiers cash. Mama? Hey. CDS Snobs Mahama. No. Chief of Defense Staff, yes. No. Lieutenant Colonel. Over retired soldiers cash. Ezija yana azumunanam. Nse bia sikasem bia oda wodzema. Soja fon na mpanyimfo no nsankan. Nti ono so wa ye panyini odo ohu de oboboa ma odo ti manu nejma ne nkofo ma won saka nya nti se lamu na obaye ma ne saka why not oya zanze but odo oboa ma ne saka odo oboa ma ne mba won saka because kaze obi a peska na ebi akwa retirement na rempirima Nessa Kaniska, and Joseph Backward retirement. One Bapramo. It's all I am my one or one second, will be so bad. Not a Sukofia, why Shaman no certain sacan, is it? And see, that one not say. It was a young call, the Daily Searchlight. Now, the Daily Searchlight, Catano, Obeno, or if you don't name right, Fedodo. If you be more hesro na zawaya na cartoon na one wine cartoon muhui I wanna muhui ya wine cartoon aso kile also how so oh I fly how I wish I can not Ghana Airways na so se chop bar fufu and akante our special our specialty na mu poku wona okuje tabla kwa ne wona okay papa na no fe na odenyi mo okuje tabla kwa ne okuje tabla kwa bia ne okuje tabla kwa bia nti asemo kan us Ghana bleeds billions through hidden trade losses. Until new global reporter we're reviewing. Mama, Ghana ye bleed. Billions. Onye skaka krabo. Until global reporter abe o Ghana ye bleed. Nti skana so no edro. Waka billions za chade onye skaka kraba. Yes. Nti billions. Hey. Wow. Ebusha mayamfa aya daily Masound, the Daily Searchlight, the name one, assembly order one also Oxy Transport Minister, float, married Ghana Airways. Na, oye, our infanto, no Masamanala, and Otna, oye, a human, a human Samaran, anonymous Sardinian. Ebusia Mayamko, the inquiry. Or the Ohinbi Nimfeyin Abato na Ossi 54 billion sent to trade related financial report no benera no we for win until Jesus Christ one or kind of massimi Ohiniana na Gamanye. So you mean the Gamanye has not been buried and you still have the body president Guzi's family. It's mommy, it's Gamma, what's it? No, the intimate can be in some pills and they are no gar for one. When they won or no, the new
This a bibi dam recorder, me jize de mpemfo nyimza obeye afa homa. Nti a late Ga Queen. Nzomda ninsie yi na kire. Nsama ba ho nti oya semo. Asoba akubi wo Hawk newspaper name. The Hawk. After your marking in hot soup. A Futu vote sparks plot to replace minority leader. Na batom pasado no. Ono support Dr. Mahmoud Bawumia. Okay. Nti na wo hwekwan de nchan yi kura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omonwi. Na so Honorable Ken. No wini wo. We da me peso no do. Okay. Nti wa ma enkwafo kade lose hope wo efutufu wonenyim. Nti no ma why hot na efutufu no to ma Kennedy. Otoma Kennedy, yes. Otoma Kennedy. Okay. Instead of Otoma Bawumia. Instead was afanya why hot. It's my post to be on Facebook. That is it. What can I upon Kruma? Upon Kruma now be a minority leader. I saw that so. Upon Kruma it's asamono why in there. Oye, I don't know, oye style be. Yeah. Honorable Afenyo, when Jebe Bialan Kare or support Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. But Nin Yain and Indian Achede or support. Now share if we to our central region. Yeah. Na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne vote kaso nye nyaso central region kan ma pere mo share report bia nsakan wo oye central region central region okay imperial ye report na yebohu de se edom dodo a woto yoma oye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia constituency sa woto ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no yebohu central yes what that's it nti ye hwe oye yako efutu yensha simpomfi oye abrasebu kwa mankasi okay abrasebu kwa mankasi woto ma oye Dr. Alhaji debi woto ma Dr. Alhaji debi abrasebu kwa mankasi woto ma Kennedy okay 301 na Dr. Mahmoud Bawumia 246 okay madasi Aguna East woto ma Kennedy Aguna West watoma Dr. Mahmoud Bawumia eti odidem East yes. no Yes. Kennedy no nyai ana West Kennedy no yen West Dr. no nyai edwumako ye fana Manka Kennedy okay edwumako ye Kennedy okay ena esikumo da membla no so watoma Kennedy okay yeko Asen Central watoma Kennedy Asen of watoma Kennedy hey Asen Central we yan with 495 na Bawumia nya 28 wow eti apa den chana ohoze ba yo makabanti me pray you kodu efutu okay na yehwe asama efutufu wakan ewutu senya is watoma Dr. Mahmoud Bawumia 400 against 700 okay ewutu senya West 435 against 355 okay ena Cape Coast North and South no so okodo efutu dinya 644 ena Dr. Mahmoud Bawumia onya 74 to 79 enti asama ona modoma the worker tai worker there After marking in hot soup, a Futu votes sparks plots to replace minority leader. It's what minority leader. Oh yeah, now when you're many war, Monsieur Bogoman, on you know. It's essentially I will be as MP. What a control my Dr. Mahmoud Bawumia, Zabamius or Bear Frag Barrett. Until not a wish or Kayo Kululu. Another or Kafre, permitting corporation. No, was a son leadership.
I read the Hawk newspaper anymore so. Mayazin can border no. IGP promotes Royal Female Guard. Aha. Insertion for Nina. There, Yan Papa Atum for 32. Or can one away inspect garden. Or if your papa, Maramanda Mizin can come video no menu and Mr. Phone will display papa no effect. As I am papa. It was shy a better comobi war or yet the Hawk name one. Now, my enda Yambra Yanji above from Captain Yambra. Yaba, you busy the Moko, the Hawk name one as one. Assembly ho ibetum komo na yenda yambra yaba yedon komo twetwe na chero yanko mesisia Mido gana biana okofa jebidi wi aba besu en fita no pa aja se baby shi manga shi I'm saying so now for maybe the no. Sister Coast pa. It's who niggas. I'm using the why. Why? Down yankana wa. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. And from the Costa television, I'm watching you with and I pay you good day. Na Dembre, ya canoe. Myself, come my yeti. Na yes, the work at Napolo. Na ne pay ye the one with the hawk. The work at anymore. As one, I send you a while. NPP, among you could general secretary in the hall. Na some of our kind rejected ballots, shame party elites, insiders who teach voting fail their own test. Madasi. Rejected ballot. When you assassin, ibia ochesika na okobo obo ntia oba probo okayem obeye bia de nkofo boto no daba rejected ballot when you listen ya tere okobo ntia mama asemi insomne asoba ehwa ebia nchechira wadze man wana watu aban ebia na wankoyi usande pepa na no do no ehwe nyimpa enum na wogudo ehu nti said wonsa si na mfensi nyimpa na nyim ye ya ababa buhande wabaka na onye yi amema ye adwuma ni bida electoral commission for me wona ye adwuma aha nti nchechira oba man nkofo ehu bosima watu aba odo no dzinkan ba wako constituency levels ni nyina okay na what's ba what show do this nyimpa na nyim pepepe opa ho kakra bia asay aha nsi omde dam cheche no bia ankodo ye ama ayi ho na delegate na wokoto aban nti no so ohia papa usande ame pepa ne kitaw awu na ehye azinum ehu wankasa wotirim na nyim za yakoto aman but the si nyimpa na nyim ebi ba obi nizima asay aha nti cheche a oida wo kire nkofo kwana wo fado to aban aya no ohia papa nti baby hona wankoye ma bebre sen za sen no do so mara mu hunam sa
I don't know what's say shit in them. Eti ebusia ehwe yene pepe da mami. Honorable Kreda Kumpra Japan 46,000 over. Honorable Brian Champa 36,000 over. Honorable Dr. Bamudu Bami 110,000 and over. Dr. Brian Dr. Yao Osei Edichum 1,000 and over. You find close to 2,000. Okay. Engineer Kobeje Japan 402. Not rejected ballot 561. As a rejected ballots, no. Although some person the Kobe Japan is Onyayo. Aha, and so say, Maramohuni must about something that rejected ballots here be braid, Amia. Kobe Japan near you 0.2%. Aye, you know, say young can say 42, right? 402. Obinya. Okay, be 0.50. Be 0.50. Yeah, 0.50%. Yes, because 400 in 0.2. 400 addition. At least be a 10, that's should be a 500. About 0.50. A terrible when you're busy. Oh, yeah, honorable Kobe Japan. How do you bend them? Mama, an American, maybe it's rejected. Utia Hinwo. Rejected when Tiashu. It's delegates now got to Aban. Now I say delegates and see. I think that in the future, no, I don't want my church or a casapa or Kwana offer the water aba. Because Cocomotin is the Cocomotin is student and fence to the area. I say, Papa, you pay no warden. Obia, home for Sabua. And some then church, and say, I don't pay Papa. Now, you can be for percentage wise. Previous elections, and I'm there. No percentage wise, no way, Nimson. And that's the Saturday here Asia because on Japan Kennedy only at 23.3%. Wow. But on the previous one it was higher than this one. Okay. And I shall Papa Baumian no sooner than the mom he clocked 68.BB. Yes. Previous elections, but this time round it was just around 56 point something. And some there well. I know a phone lines in the war or the one on the phone number was going to do. Yet in common, you actually rejected ballot. Oh, then you know you listen. Ibia, Ukuchesika or the Kafale. Ibia, or Quaprabo or Kafale. Who was a we MPP. You retain we a party member. Nessa the Massami or Tona. As a party member, how do you feel? The rejected ballot. The yabo modina yayi mpeifu birum bakasa wo da masemu na so ya san kan ye push ahoma na san kan te ye bezi da mon komo no na ya hwe de se wunye bisin ho na usomedan wunye bisin rejected ballot wunye bisin na usomedan ana campaign na yeko aprobo na yebo no yeko ekoboda yeko kakada ono na monso na mo pada mo bisa de some what be for campaign. That's your campaign. Your door to door, house to house. What kakada? No, maybe retail. Instead of I was going to ask the same question. There go for campaign in respect of a candidate. Instead of when even some nezuko. When I want Kakasan, even some naked one. The one tuma a sorry bow. Na mumekwa shenenyim pe na fesudo sadam cheche namba oni de bia ballot be be say ohia pa nti am in the near future no or there cheche abato nankasa oba ho ansa na delegates no akoto aba ehun da ai tire nya yerko yiriba eyiboko but hwanara oba ma adzin nimpa na nwi ni mo no hwebebre no wa say bebre wa say nti am den cheche on election or voting. I don't know if it's next you know. It's you should or one I said there or the mentor and the party member there delegates delegates no there menyim nyimpa oziba no wo ho obi bo share there should be somebody there should be somebody or in charge of elections yes you were the monk of they should have
in charge of elections no do hwe Emma bibia wo be ndam dan okodo because I 561 you know I say and we have delegates obia to abama obi ame mokoto amayi ame mokoto ama asoreba and obia wo za okoto ama nti say ye boko akoto aba ni ye wie na 561 ye 20 500 100 are 5 odos yeah 61 odos odos pa nti one director of elections nom there MPP for nom next time ono amaye kuni na amaye nya ballot rejected ballots ni bebre on share emahen eti ebusia yankoma anepe yedin yasan yatuedo ebusia yanko oye national inquiry modase national inquiry de bokate no ode assembly abada nanyima ohia da menyu benu yebedi ho nkomo national inquiry assembly de nanyim government settles 115.9 million premix fuel under recoveries debts premix fuel and idun komo yakra ekwane yate what to abewe premix wa boy empini basa 3 times dani na mori fu wonti dem the premix mba sesiare Fisheries Ministry no na minister 15.9 million Ghana cedis no chere account da ho nti ma na bana bu chere maka na ansana wa bo hwere the premise fu wan no but bi baba okay but ye kura ekonu fu a ye kon wo che premise fu wan no what to abewe ye to abewe ya to aba 2024 na se what to abewe na premise fu wan aba 3 times o chere ya ka chere 240 that say ebeka 3 times no che every year bia watch me bien nzo ba 6 months okay how aizen 6 months ne masoso nzo che de bia for edwuma na no sabewa wansem wo kare wunsisi hu na no wusisi hu wunsisi hu na no wusisi hu na ncho edan ye na fuel kakanala aban oso honasen modo kwapoye di yo wasana ato modo ba fra obaye ya onka say mono aboard machine ana onka say mono motor it is a government abaye them position ya if you the oyasama oye papa name one also African Industrial Group strengthened by the Minister for Trade and Industry. Some of that by Malizi. CHS launched 24-hour service center on this housing plan. State Housing Corporation. Now so we launched 24-hour service. It was Kobanala na yedino Zaka Jojo. It was Zaka afarfa wo ekwan. What's the premixing? 3 times and wa be na ya yemowe o ma me na asemora kan afa abasiri ko aye yanka ni yembo ifa ebotu hwan ana opuna mbasoro dam nti na ahyaman ibi wo ha papa ye isi apunu abasoro ma nya pani ha wa sai mpani ha wa sai ama yana ahyaman hina wotu akon amara amerika sei ama chama amerika sei ma hyaman ye bien ise ntumu njuru ha akrowe sekwe akrowe apa anam da yampa no yenti mpa no yen ahama da akase abenye bebi afonto opuna abasori nye bebi afonto nti mu kofi ha ohina mukui bebi ye no meja kisam fokar muko sekwe anada apa ansal me ne meji demi mesafa nche sa ahama njuru ha onso bi enam woboto be so bi ebi boton wo fokar wo ko adna sekwe ugwai wala bana anama na buyi ntumi yonto wa mi se yara hawo papa ukwowi yarka anyama wo ma anya wa che yizo ka tem yakwa anyama 200 akase nkakama marka se anyama do gumawe
woko promo we woko for car awon is kan awon na se woko ugbai woko for car adna damada sekure damada ama yare haw papa yare haw ti yese gana ban amma mazin na yalbi sama yamahan amma yamahan yalfna anyaso ya to aba yetubi ungunde anyaso e ganafo yetubi poto sabno so ma ya inde ya to aba ma yuyi poto akwam bian no akor hazi poto wa ba ayan kukuro nu afi abasin kwa nkukuro nu no aba ha ya shafiasi ya to aba yuyi poto wa ba ha nkukuro nu kado nu no wa ba ha nipo to samso anya kura awon ukita haman ukita haman ana wacha ma wan yo na anso drum nkukurupo anso drum nkukuru wacha na da acha fasin na poto banya makase o man drum ko aye 70 gallons na anam de poto ni bimba nti ama sise 40 wacha ma wan anso yan kura 40 ne ko puma apokuti po nya makase apokuti po nso wan yakoto card zibi yakoto card zi ne buzinzinzini ani yakoto na ya toyel da afra ansana na afrafo di ani yan toyel yan toyel ni amma yarba kawdudu enti ekwarofo wasama de boka cha da boto enyim meche suafa ohwe oye apoyado mami ode aba boto enyim no chere premise na wansanka ma wenya ho ahaw no eka wo ho nti ma na bana kutua oye 115.9 million Ghana cedi nti ma na bana kutua nti eja akonofo nti yansampa wonfu na wunyan wa be numepet sentirin eka wo ebusua ma yanko mami eka wo nti te am there 5 times pen wa ba kan o se kala enu nti wa yendam abana yendam nze se ochede ibi baba bio isi a we ka na efi okra nti wo benya mo na won so waza ye ho na adwuma usande erekwa habem na nkita so kana ekwa bede na ayo edwuma nti se aban etu anamona otedama it's in a good direction obashema won so won saka premix ni bi na wozezi ho adwuma ebusia yanko da achievers de obaka atenu do na yenzi nkomo mfa nsem bia owo nanyim the achievers nanyim wono osi only 2 of 25 doctors posted to OT report for duty a doctor fu adatsefa uposi un ekwer ebie basa anan enum esuna wotwe akunu idudu bi akode bie de basa dan nan do enum de sia de sun da wotwe da akunu edono de bi akode na bie de ne basa de nan nan de na enum wadu ko OT region ne mu that fe bie ne pe na wo reporting nkafunu wan wo piankran mama vi ha asaba yansampai aya na ejuma no na bebi a wozo kwan aya oyezon kakra aya na was sacrifice but baby why sacrifice oyezon asaba welcome na ehu abai na Ghana haso de baby why wayo onye da obayi wasamo ehu de ebi wo ha no wa ko school na okroma wa yede nti ayzen because ebie ne ze multiple hospital no oshun oti region it's a region yeah nti oshun nti abati na hwe nkan na ko oli nya bi is it a condition is it a car electricity computer abati na hwe nkan na ko oti nya bi asaba oti region akoda bakoda nanu na answer what to OT region OT nya capital ya ifa capital OT region capital ya ifa
ya na say what origin what the man in say hwa eba na adin I would say yeah. So therefore the health minister vows ministry will not change anybody's posting. Ndabokwa na enko. Na ma vi misaw. Ansa na obi be doctor, obi doctor, o ma no bono woka. Yes, o ma no bono woka. Yeah. Sure. It is o ma no bono woka we no ko somo man na say 25 doctors wo don krai. No mu 2 no wo report ya e pere credential man. Mama vi e pere credential man. Because man could say what you want mentasi and me the same thing and a minister so honoma or the own change the posting. And now, yeah, the man no chere I hand the abrabona ye bodebia cheche so ana de it's not the yando akra na de bia akra Cape Coast na Cape Coast Kumasi na Kumasi takwadi na takwadi na yasa yenti dini bia kan we yenti dini bia kan ye bono me bia ne krasi which is wrong. And some me minister me nka hwe ye post ye nkrai yadi me nka hwe na mom ye wia na ya tefo ya esese for today one na ekro medical school according na ya esese that mom. Oh yes abaka to books on phone abaka accommodation well check on phone. But you be said e ka wahin obon won wa ta maso na boso man na awo bakre we post into monko e pere ka tide ka nan kire wuna no ma ana ahona WhatsApp region mu no e pere ka nan kire wuna. So you are telling them there sebiwa ahunya doctor ye meanwhile no be show from the regional why a doctor oti baby oral self why they don't proclaim doctor you want to know from there but the boss mu krom man. No watch and them pay for posted. Watch and we post in Manoko. Them no ma Ghana, them P or say. Them no ma Ghana, yes, she P or wrong. You watch with the protocol. Watch with the protocol and see the meeting in a year or then check. Obey it more one. You know the major man. Because you posting Ben Wamba. Nti one bad man odo ko hwe pofofo na obey dam ejuma no odeba me kase na ex baby suba bosuno so eja akutia ebushafo ye de wawo ana beka bi yanko de wawo the achievers name wona greedy apprentice misleading regional minister, radio good journalist. Now, why allege them issue? Radio good journalist. No, are they alleged no or that? Aussi, greedy apprentice, misleading regional minister. Radio good. Doctor, regional minister, been misleading. Now apprentice or one who misleading. Same you are on your current. Wakaka chere mo ojitum bi yimedi wakaka chere mo ojitum misleading aso ba na catalyst ni yim ho ehun za wo ha mo wuli mai e hwere wi e boko wi e boko na the same achievers here na so na deputy minister not sidelined by his boss honor kadamase minister for education. Also, no deputy then. Asama, anti Morocco de. No. Minister for Education, Honorable Haruna Idrisu. Yeah. Information about in the Wasandland and the deputy. A pack, right? But that's it. Wasandland, you tell her, Omo Yashi. Na Bibia Nala. And Uncle for Kawasama. Say, Nalada Babo, no, the deputy minister not silent by his boss. No, I know. That's a comment apart. How many days, how many months? Yeah. A park, mums, yeah, shut down when we knew some cassette. Since our power, mammy, many reasons I make it. Honorable, I'll do some could say, no, human.
yeah apa ka ziyan tin zin ka siba dom de yo ko she na wato tun zama yo na le kan catalyst n'enyim ho ehun sa ehun de ndis abani orba na ka bibi fa women's bank women's bank na waso bobo bank amemesiafo nti oyadi papa nti catalyst n'enyim ho na yan papa the president of the republic nimfonyi da enyim ha na the women's bank project far advanced yeah women's bank project far advanced to cho no mkwem nti okwa enyim nti to ya wore yema akwa enyim no no moti bia na our politicians one bro for work it's in the pipeline yeah it's in the pipeline when they have shawara so yama me former chief justice yama me toko no anta araba no so don for yin the catalyst n'enyim ho unde na nsem na wo ka de nche ne so judgment is about be no be no nche won hwe na mo zo ko ECOWAS yeah ate was ko ECOWAS na nsen ya wasan ko bio nti am de ho na bibia efi ho aba ya ma me mfonyi de nyim ho pepepe restore en ma me I say restore me as judge and chief justice restore me as judge and chief justice na be yegmadi yan ma me obe yegmadi nti on no wa za to enyim ho yi nti asebi se obe yegma wa Ghana ha e be chief justice ebien because ma wa show ni in toko no amends me of ECOWAS nti tira me ka na odko ECOWAS no nti am de on no wa ba ma work ka no ECOWAS a odko ni ande once someone restore back as chief justice but the question is so is ba ma me therefore asem so wen the sincerely can it be possible that Ghana be a chief justice ebie na it can be possible nti ami momede asanu ma kan dada na de bia so makare obiala asem bia papa no ma obende o katefe hwehwem no ami mo kwa mbe bi enko nyina mo nko moko ba mo kwa mbe bi because the reason why the mensem ko do na no wasi huhu bia ya no kwalwom abade that was abade in rumors o kanda makamo it's huhu bia budin na no kwa kakra da owechi another from home but ni na owia ma owia yin de azumin de ewa egmani bi ntumi yana okay ibi butu ba mu abodo nti se no bakasa mo ye ya nyina so so da ma woro mpo okaba nde nkofo kra kasa do do kano pana na acho ape bebe gina because nyawo na to bobade as a chief justice as a bank manager as a director as a minister nyawo na to bobade o ibi baya sa na woro ba so shede wunde onye ubonofit property na jabo de ma medenti yeah you cannot possess a position that is it so no bakasala na je na ape bebe atena okay na ono na ya kan yam na ya ma me no sadwa azona yan da yo on sada o me ne papa nti na mo ro banan de ode asama no ode boko court na bebe lu kunya so tue kala kotio e bia wonyimu de lawyer ti ai na me bi o wa de bia maka wonyimu de lawyer nti be won shida juice ka but the be photocopy the be printing of papers nti abosho prepaid e wo printer wo ha about so prepaid Ashaba yeah am the chronicle enyim ho no dey ho very interesting ko no nonsense police strike again highway robbers leader gunned down inside chronicle enyim ho yan papa IGP no for yinda ho ina for yin bi so a nipa we kunu no so da ho robbers no aya wodos car mesafo car was ko what's ba bo hande wa ko shi won kwem na wa je won scanners nti highway robbers no won pay na order no wose etu aka no emma okọ to chronicle the bay number 1 no so nsam no wa ha number 1 finally enters the box after years of delay nti dem ba yedin kan bo ho dewu dada won number 1 on also our license odi na ejuma our license odi na ejuma but am there nsam okọ form kakra ba sisi am na wasan
ama no modu bio nana apia minka right yeah acha na mo na so npo de why me ode Ghana ne wa se ya ba fa nda inyasama na odi bebi so na hu adofo yes usane jija wajije nam one do wa Ghana ha nyono no nya asam na nkofu shome jije nkofu sika son America say the government itself now po o sumade o di before otu wi ase na numu nsaba ba episo okay numu nsaba ba episo ma yemfa the spider do baka te no nanyim asem bi abada wono oya homka wa papa IMF no was exit put bank on alert with new risk financial risk emerge bia wetum no waba IMF fo what the nsamno what the ababotugo oye jesam usanda IMF fo won hihye no aya bosho na wa kafa nsampi odaba afayo market cut deal with Baumia amde de Bubakar Taza isn't kankani na obo hamanze ya ta wa cut deal with Baumia so is it to that afayo market onye Kennedy na mana no amde afayo market oba baby de okasai na abaka de nkitahunza onye Kennedy wono onye nkitahunzi bia oye bon sabiwa onyim dadaado aha nsinye mana yakoto aba na obaka de onyim na na de o support na onye no nkitahunzi dadaado ontum na on saying from the horse's own mouth aha nti ono mo akasa de damno onhu sentra obaka de another day but ono onye wo nkitahunzi dadaado but okay so I reflect as I reflect oh yeah abatu no it's okay yembe na yembe bi so de be it is wa bande wa kokos wa bande we have any mark na we be happy. I think that should be a personal something that we have a fee. I can't give you an answer here. Why on air? No. The way no say ya chewa so we ne oh ya chewa your personal something because there obia nyim modern ba afenyo marking or parliament so when it comes to changing of minority leader or there amanyoku and MPP amanyoku they have to consider so many things yeah in zamani bi wo ha sabio obia odziba and now the modern ba obo ko ba na zana if you need to change the person you have to put a lot of things into consideration yeah that is what I would say for now the man na eche the me any sifusu wa e bi da yeah the critical point pa how na drusu what no ye atoba force yeah anyway atino within the partner po o shake wom yeah the how possible do we are in drusu within the fee but what you so only power is so yeah see that is what I said earlier on that you cannot possess a position and you'll be idea until obi bana so why be or say now will be some you give him it's in the parliament work the news after there afenyo parliamentary caucus another minority minority caucus MPP wa kweshedima leaders party leaders now appoint new majority leader minority leader how you feel say party leaders na mama nka ho I'm asking you want to walk no okay you say that in the parliament roko ye meyemudo parliament roko asetna na nso ye meyemudo what there ye communitor in news na ebuso me no if it's good for the party why not MPP for bakan nya mo bakan oba news mo ya kan ebusafo na no pay be mo me kwa me yede oye mo wachi morning mix jumede no yede besi center focus nya
waka ho hyem prakope na aha na bema man kwa ma yedi besi yede aseda no yede ma oye Diesel gift shop edwumako a why ne pere na adum waji we na abo ato da bra no fa che de no mo wasofo kache wa adofo na se pere chaka epere chetam risk watch ana bibia epere de chebia no ehu ekohu Diesel a obabo anu fefefe na odamoma akache wa adofo ya fa sedens mi so ya mfa ma oye king of the universe oye king kong building materials edwumako yi wode what about cinema nti can imagine building materials papa ehia na desi wona no so ekoho a obabo ma desi wona ma no akoye da mo papa echi etibana ibida akoye no mu ono manya hoden o manya pomden nti finger link fast food and catering services what's the judgment pan feel good pa wonso wona ada worma echi kokoko na ras dan infama NPA National Petroleum Authority also use gas nefia onya akono sana gas de oya affordable convenient bebe be fe bia bi hye no wona da wo mana no pay wo se hinasen ma yede jumedi na yede bro mama vi yarkwe nche bi ebichi adofu bia na de oh ncha mazama oye adofa wo hwe hen mbe to be na wonkoda won hwe hen Nkusta TV yaba yo bibia pede edzigwa ebo wo dwumezi bi hu dewura eba ebe ya mo ni ajo kakra bi mama fo hu bebi a hye bia ya baba na ya beje azaba TV no domo bi hu bebi a ubezim owo ntane pe yechia obia ya da obibia ase sa yechia obeda obibia ase da ya bada oye tanka timni na so ase Bridge Philip na wana wake na nemum me masida de mchechira ni da manka bed yes chichini na la ubolani na eje Philip na da aka on ya chichira ne da ma ben da onji no fensie yen onji no fensie yen eti epefi na obo enechi da wo hihya na kama wode mahenma anepe yade jumedi yade brawo aba from kitikeku asori ba kofi esuma me ma chaba Mama V emohura cho